Sa gabaklay ni guys, padung na ni uli guys. Ikan ko gasyo guys, pasensya na kayo guys. At mata guys, medyo black eye guys. Layo kay migikanan guys, ito mis mabaw. Buntod guys, karon nadulhog ni diri, libon kay ni diri guys. Kung kauban ka una na. Biyaan ko guys. Biyaan gani ka. Ayaw gukura kay maanad na siya. Guys, so, nagkatawa ang isa guys. Naniiro nga sitso guys. Nani sitso mo guys. Siya guys. Det var helt förfärligt. Grabe ngita na guys, mahadlok na tani guys. Diya tagikan guys, layo kita guys. Nata sa buntod guys. Muni kahuyana na mo sa una guys. Gagmay pa mi guys, pero karon wala mi gadalag kahoy guys kay wala ragod kay tumong gyud magsusyo mi kunuhay. Horror movie guys. Bantayan niyo guys. Woo! Guys oh, hit na siya guys. Guys. Hello guys. Ug karon guys, hapit na ta maabot sa kinaubsan. Ano to sa gawas na ta sa buntod. Yan na ta sa baba sa buntod guys. Nalasang yugto guys, nalasa diri guys oh. Oops, salamat. Abot na mi. Marami diri guys. Okay guys, abot na mi diri guys. Diri guys. Diri guys oh. Abot mi guys. Kami diri guys. Kami sa Laguna, abot nami hapit sa Mumbalay. Para guys, Laguna ni siya guys. Para ang buntod guys oh, para ang buntod. Diya migikan guys oh. Diya miniagi kaniya diya. Diya dapit diya. Diya miagi guys. Okay sa. Guys. Among sitso guys oh, ni kuyo guys. Ara sitso. Sitso. Ani gukod. Sincha nas kung mata guys kay ni laging horror movie ang among gi kuanan guys. Ano resulta? Ako kunoy abat. Abto nya tika. My darling, I love you. Og karon guys, abot na ta sa mua. Sabihin na gyud. No guys, salamat kay sa inyong tanan, suporta og palihog na ko subscribe sa akong YouTube channel, Asi TV Vlog. Thank you kayo. Salamat, bye bye.